Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Intay ibasa ti Salmo 147, versikulo 3. Dagiti naupay, paragsakan na, ket budbudan na, dagiti sugat da. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Yawat mo di si Daan. Sangsangom lang arudon. Ipayawat mo pay laang mat. Aday ta. Danom, makain inumak. Masapul ka di pay abantayan ka no kastoy amangan ka. Hoy, nabanuga ka nagtrabaho, Mary. Rumbeng laeng apagserbyan nak, taasawa nak. Mabit laang anak. Aday ta, is-spoil dem ngamin day ta anak mo. Iswa dumakdakkel alampay. Anak mo ni Baste. Kasta ti ibagbagam. Awan ti anak ko nga abnormal. Anya? Manutawin nan day ta abaste. Walunan. Di na pa'y maidiretso tagsao. Ken saan pa'y makapagna. Abnormal day ta nga ubing. Mabit laang ta sukatak ti diaper mo, anak. Mami, good, mami ko. Ray! Mabit Aray! laang, adar aramida. Umay ka ditoy! Partakam! Mabit laang. Itan! Maladawak ni trabaho! Anya mo tayo ti ataon. Amo na nga dar aramida. Apay aya, Yung uniform ko. Ayan na aya. nakahanger di ta kabinet. Ngiwat mo tumat nga ti pagbirbirok mo. Alaman, Si kamot tan daldalusak pa iti isbo ni Baste. unaan nak pa pagserbyan kurak manan. Ada trabaho. Imbag day ta abaste ta makauray. Mami, I am Baste. Mahan ka pa, Iwan. Sige, mahan ka. Tapno maibos mo dahiti ka na. Busugan, Baste, mami. Mabiit laang daytoyan ni Basitan. Mami, apay, kanayon, ungat dati, kanayon na baga, hoy, bad daddy, bad. Sir, inyalaan kay ti kapim. Lenny, si kamat gayam. Agyaman na ka. Sobramat ngamin ti kinabisim, sir. Amom, Lenny, mapangpang-aranak na makikita ka. Pumimpintas ka kenal daw Ni Sir Mat. Tinasayaat. Rumarta man kidi. Sure, sir. Rabi ka manan anagawin. Talaga. Agat-arak ka pa eh. Asino ko matisa na marurot, ha? Di nagpay masango nga si kasuan, mat. Anya? Dahil talagang abnormal nga anak mo. Ti pakaibusam iti oras mo, kan panawin mo. Fernan. Check it eh. Gatas, kakayat ko. Saan ka nga isangit, anak? Mangag na ka ni Dadim. Umay kan lakay. Agtugaw kan, tamangan kan. Sanain, sumbre ka ko na di trabaho. Kayat mo ti kape, itimplaan ka. Dahil agad anak mo ata si kaswam. Sana siya? Fernan, awan tigatang ko itigatas ni Baste. Ay, kat makamu ka. Anya? Oh, dayta. Itid kun kan katapaggatang itigatas ni Baste. Bayadak tumot laang manang. Saanan? Amok tirigat mo. Manang. Apay ngamin amang namnama kapay lang iti babaero nga asawam. Manang. Ibatim di ti balay ni Baste, tasyak ti mangbantay. Ingka aglako-lako, tapno agbyag kayo nga agina. Honey, dito'y ta ka din agyan. Magustuhan ka di dati apartment, ha? Apay ka din nasaan. Kompleto ka dagiti appliances. Daytoy ti kayat ko.
I love you, honey. Ay na. Saan ka nga awid ijay ayan ni misis mo? Ikalimday na, ha? When si kalaingan ti awidag, sweetheart. Basti, ag-behave ka dito balay, wan? Mami, tita? Napan nagtrabaho. Tapno adda igatang na itigatas mo. Adug gatas ko? Wan Ay, ayam pay? Wan. Iso adito'y kalaang, wan? Wan, tita? Pare, amano kaya't mo ti gumatang iti merienda? Aglakla ko kagayam, kumare. Wan pare. Ne, apay ngay. Anya ngay ti serbi ti dakkel asweldo ni pare. Kumusta ni pare Fernan? Talagan samot a binaybayan na kayon. Agsardang tumot lang iti aramidan na pare. Ay, sos. Idi na minsan. At da nakita ka babae ngayon lugan na iti kutsena. Sa bali manday tan pare. Ay, dilagtal-tal namat ni pare Fernan. Saan nga agsardang iti panagbababae na? Manang, naipaibos kon tilako. Kita ang manday ta. Kunak ngamin kan ka, adda suwertem iti negosyo. Wan nga rod manang. Mamatiak iti ibagbagada. Adag iti kaskan ni Baste kat suwerte iti may sa pamilya. Kasta ka di manang? Wan kas kumakada kumari adina. Idi inyanak na jay autistic nga anak na, nang rugidan nga agswerte. Ita, nagadon ti negosyo da. Wan manang, patsyak mo't dayta. Iso adi mo unay pampanunutan ti parikot mo. Aglako-lako kakit di. Agsalukag ka, ading ko. Daddy, iliwak din ka, Daddy. Daddy. Mere, Oh, apay. yata yung kanyak da ito yung anak mo. Kailiw na ka nga rod. Mano nga aldaw nga minasaan ka nagaw-awid. Makusuti uniform ko. Daddy. Agdan nga ka! Hey! Di mo matmugkawan Amom lang arudan ti kasasaad na. Abnormal da ito yung ubing. Muston! Amom lang arudan. Masapul ka di pa'y alaisang ti bukod mo nga anak. Anya, klase ka nga ama, Fernan. Pare, apay ngay aglako-lako matan ni Mary. Bayam, Sino nga iti mga awir iji anak yo? diyan ka mo. Mas dawak lang nga nakakita kin ni Mari Mary nga aglako-lako. Diyan man na mo pare. Adayo tiriknak iti anak mi. Jak pulos inarapaap, amadaan kami itikas jay nga anak. Kunam ngaming adi ka nagaw-awid. Apay anagawid ka pa'y laang. Napan ko laing inala dagiti daddo maagamit ko. Agpaiso. When, sweetheart? Saan ka nga rodan nga agsubsubli pa ijayawan? Ay, katuwan sweetheart. Ikariktay takin ka. Kan, kukwak laang ti seldom. Mary, i-enroll ko ni Basti iti eskwelaan dagiti special child akas kankwana. Sige man, manang. Iti kasta, makasursuro. Saan laang nga adda dito'y balay? Agyaman nak iti ado atulong mo kanyak, manang. Amok tirgrigat mo ading ko. Kat gapot ada swertim iti panaglako-lako. Sige laang, ituloy mo. Addaak amang tulong ken ka. Ayan ni Baste. Napanag-eskwela. Di mo pa yan amo ti mapaspasamak kada kami nga agina. Gapot aman manukan nga agawid. Pumanawagon. Anya? Gapo ka di dayta iti babaim. Ay, Fernan! di ka man nagsangit dita. Jak kayat ti drama. Anak, naragsak ka di matlang nga ag-eskwela? Wan, mami, mayat school, ado classmate, Nasaya at no kasta. eskolakon,
Mami? Sabado ita anak, awan ti klasem. Ha? Awan school? Awan. Mami, Wen, ala sige, ingkan agay ayam. Tagluto ak iti ilakok inton madamdama. Uy, dahito gayam ti bagbagada a restaurant mo, mare. Wen pare, Ayun na yan. Kaano lang idi isursur mo tilakom. Ita addan restaurant mo? Kumusta ngayon ni Basti? agis eskwela pare. Adamot bay bayadak amang tutor kan kuana. Kita manlangan niya. Nilakay mo ngay. Awanan ti damag kuno sa dino ti ayang na. Uray siya. Naudi ang nakita ka nagkuyog da iti ka-opisinaan na. Abinabae na matlaeng. Kaano dayta pare? Jakon malagip. Napayag ngaminan. Siguro, napandan nagyan iji adayo. Ay, padasag man ti umay mangan dito yung restaurant mo, mare. Wen pare, ramanam ti best seller mi. Hoy, agriing kan. Hoy, Apaya, manggriring kagat nasapsapa pa ilang. ingka agtrabahon. Amombat nyagsaksakitak leni. Ay sana mabalin. Nasken nga dayawat mo kanyak akwarta. Ah, Inan anusan ka. Iso nga itad mo mati amin akayat ko ita. itad ko matami na kayat mo Idi laeng. Idi. Hagsaksakitak nga rodman. Di kan agrason pay. Bumangon ka kit diditan taing kag trabaho. Naulpit kalunay kanyak. Rumbang lang kan kadayta. Sadot kamat ngamin. Nasaysaya at laing nyagsubli akit ti pamilya ka. Apay, iti panagkunam, awaten na kapay ti pamilyam? Ha? Leni, Awanen ser-serbim atao, Fernan. No sumina kapay kanya, awanen ti mangawat pay kan ka. Leni. Ala, bumangon ka kit diditan! Anyan da ito'y anar-arabid ko iti biyak ko. Diyos ko. Di mo ko maitulok nga alunonan na ka ti basol. Agbabawi kan sakbay amaladaw ti amin. Ti basol, patay ti katukat na. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo.